Tie la mony mo makiluo ni Captain Gerald Agaba. Captain Gerald Agaba obedo daro me Rwanda. Is the Rwandese. Matika kwa i Uganda kany en kichwalo en mission maraju kit ene. En buono dan en bedo Mutoro. But Petit Mutoro is from Rwanda. Tugi pe kany. En po bitiyu kene. En gubitiyu ka chiel ke daro makiluori Sergeant Geoffrey Olum. Edero Sergeant Geoffrey Olum obedo notero Bobby Olum tie mwaka piera ngwen we ario. Edero en yabo bedo ka tich under PGB under Janet Museveni. Edero we. Now en po bitiyu kere ero bitiyu ka chiel ki Captain Gerald Agaba tiyu ka chiel ki lambego makiluori lambego mo achiel ti kany ma miero weche mwenye ung'eyo lany kopolo a jok Lucy nero bira jiora payira nero we a jok Lucy a jiora payira ubitiyu ka achiel ki Geoffrey Olum Sergeant ki Gerald Agaba Captain. Now Lucy nero we a jiora payira jok Lucy ero bedo do i tich pa mony utiyu do i mony pe mwaka ya pawu ya bor nero we ma ero bedo ka tich nero i mony. So more daro magatika biru katimo operation ero kiluoni operation vunja miti. Operation vunja miti operation to yat majori ngoto boy kan bulu boy kan te uchu ber ke chale er yat mo bena ta ba pe ngeo pe di town ke di city ke kar ke kar. So atinga waje bot bulu wa madog di do di bedo gang ber jalo korro chobo duri gi gangu lu joru bu bi ko bo bulu ba giti ko gare on biel ka matro ko ke tibu jimbu ber do di town ku di city ku ja o gango be dote ke gang be bir di city yot ero udo ki di town be dong gang ba do be tek buru pe bi do o person ba ie patie person ba padi now ka giwo noka abera waj botu bere di wud bulu bi rugedi cham tibo diwa charo diwa tutwal ni lobachuli charo diwa tutwal ko balbe Uganda o wego jore do bukati ki Kongola scholarship bobere Kongola ba. So kitika bedo scholarship package kwan pilotiro mwaka pa wiya boro o kere mwaka pi ario wija babe ajera bulu mwaka para boro o kere pi ario kitika bio scholarship package bati fake Kongola derwe geber age bracket eroni pien Kibero toro tego pakubala ba Uganda through disorganizing the youth. Way. Now, anda wachu ero kibe bolu de kitika chwelu ka kwan. Karabando intention pajoditie becheroka harvesting your vital organs. Way. Kitika cheroka harvesting organs erdo under pretense one day kitika chwalo tiro ni iga kwan ubet ba gugwoke would job robbing very page anyhow ni chawa weng chawa mapeo pore chawa madok pije ra chawa bala juruk pe dedi ubet ba gugwoke tutwal bare lok batie ngato tiyu kere barapo tiyu kere en loka dok edum awichi wich abang ni bang awichi wich ababa de ko baba apek lo bapol an pabi ol gota tika chula ber peti bugidi pere gidi en aratibo pe be papajo ke ana maro ke pajo atibo pe let pa daro na papa be te kiyin nobody has to pay me to do this an ber bi rabete ke tibo gina tabu de be jobu wuju jo po wuju